Astagfirullahaladzim. Kalau orang ayo mah, salah cek induk namanya ngeduk pisan. Aduh, Ken, udah mana? Induk mana? Mumpang wae ke lokal. awas Wah, iya mah saham wah ngeblegin jam gitu. Itu Gimana? kopi ke lieu si raya ngopi semua nyokos gitu Jagoan yang bener-bener sih mah coledan teh kacida teh ka ngol berapa? aing mah aya karena laki balik galak ti kos di indung orang ti mah ampun nih puas paru geuning sih kopi lah baik. Au deh, wah, aing asa boga sarang teh heula ya, aduh, gawat nepun teh nya. Aduh, mau naon sih? Kalau orang teh kosong gegereuten ka urang teh kunaon? Aduh. Naon? Kunaon? Wah, boga salah naon ka maneh? Nah, juga gemes we ka urang teh ka urang teh kosong gemes we kunaon salah naon? Aduh bapak, jangan ke bapak orang galak. Indah, boleh gitu. Nah, mau kesal, boga utang naon, penting kau utang. Ngopi, mau naon? Aduh, boleh mah bapak orang beli kopi, beli coklat kemana tuh kayak bapak orang ngadat kayak. Ada. Aing benar sih apa? Bener, lepas. Lepas ke betul enggak tuh goceng kemarin pan mang au goceng teh heula teh urang utang goceng eta untung goceng diceban untung aing meuli kopi ku mangga tuh ya mau bisa ampun malah juga ono okem ieu galak-galak teh paneh ngadang naon sih paneh digalak teh galak teh ayo datang ke eta kacau dieu dasar kelo. Yang mana? Pilih. Baraha. Hiji. Nanti A. Aku naon? Jadi berat ya? Lengan dulu setengahnya. Tur nuhun. Oh, astagfirullahaladzim, si John kemana deh? Kita beli kopi, itu kebalik-balik budak. Tangil bener ya jelma ya budak ya asal aing mama ganti gitu dah. Joledan masih bocah ya belegu. Kemana tadi ya bang? Cuma geus asum kia ngopi kemana dah deh. Ampun pihan aja juga nih. Kita bocah bina-bina kalau saya ngopi gitu. Meni lila kesal jika nu beli kopi ka pasar Bogor wae. Kamu
Apa kabar? Oh, Pi. Yo. Tadi. Dari mana? Sama si John. Terus? Udah ngopi? Hah? Kumaha? Ngomongin kumaha? Hah? Dapat duit nggak? Hah? Oh, John. Sama John. Malah. Pegangan dengan lagi kolot-kolot di dia. Asa nggak ada yang ngaran jual anak kurang. Itu pas John. Ambek kurang. Ningali, Pak. Saya tadi ningali. Di dinga saha, di dinga Pak we. Emang Bapak mana? Saya Pak RT. Oh, Pak RT. Pak. Pak RT bener ya? Bener. Kumaha? Tuh, iya warga abdi. Model di Pak RT ya. Mbak ke anak orang, si John. Amakna Kita beli kopi, kayak sebalik-balik. Oh, Ada orang sakeun. Mana kalau ngomong ngopi lendeng ikan dia kalau ngomong. Gegel kudu inggil. Culang nembalan di. Cing, jempe. Ambek kieu yang si John nanti diken ambek. iya, tadi bapaknya John, si John. Tadi main di situ. Ada duit. Ada masalah si John balik maksudnya naon ieu? Hah? Iya, Pak RT. Heeh. Iya, Pak John. Debleng. Pak Debleng ieu. Karena gedeng. Ieu kudu debleng ieu. Ini kali. Gegel tuh. Maksudnya dia ngomong masalah si John main kopi maksudnya Tadi anjeunna, si John ulin di situ. Mana duit si John? Nah, dikurang kita mah. Bikin ke si John mana ya? Mana saha kunaon maksudnya? Hah? Kan digegel. Tadi. Hantem. Ini lo kau suka dia. Tuh. Juga. Mulai ha? Itu. Tua towel anak batu. Ikan warga abdi. Kita biar si John kapan di mana? Kami di mana? Di Cingeula, Pak RT Cing. Nah, itu di 2000 perak, itu 2000 dah. Oh, orang si John mah itu 10.000 ka orang. Coba nembalan kan orangnya. Nembal, culang aja. Culang nembalan. Rekman fisik, culang. Fisik lah. Bapak biar. Halo RT. Sini hargaan. Ngadaan lah. Iya budak dia. Eka bapak kanjakeun kecaksana tuh. Sama nih. Cuma dia Cikalong, Cikopi. Ayo. Si John di mana? Si John. Bedol. Si Bedol. Anak buah nama si Bedol. Si John. Nanya orang bager ya. Nanya kalem aja. Nempo si John. Anak orang, si John. Si John. Si John. Dia kapanggih jeung mana? Di mana kapanggihna? Di mana? Terus eta duit si John kan? Main palak-palak wae. Mana anak saha sih mana anak saha? Anak saha mana? Mana anak saha? Anak bener di budak. Kabina-bina ting. Nges. Istighfar, Pak John, istighfar. Istighfar. Atos. Iya warga abdi ya. Abdi sebagai RT atos. Kemana? Pak John, atos, istighfar. Iya be, kumaha? Butuh curang bener-bener. Pak John. Istighfar. Oh, Pak RT ieu. Itu budak ambekeun hanya bener-bener batu. Tadi budak ieu malah di Pak Tuan John gitu. Malah anak jagoan wani anak bener-bener. Anak jagoan kum sepepleng kieu. Dipalak si Dep ku bisa dablang kieu. Dia bener tong dihalangan. Bang awas kamu ka di kapan mau si John awas ya. Ulin si John. Sabar. Dengan curang coba. Iya, Pak John. Iya, warga abdi tadi. Warga abdi. Sabar, Pak John. Bade kemana? Pak John.
Mana? Ting, budak.